Shalom shalom wapendwa wa Undani TV. Nina imani mko sawa na tunawashukuru sana wale mnafanya subscribe, mnafanya like. Tunawashukuru sana, muendelee kufuatilia vipindi vyetu. Mshare kwa warafiki zenu nao tupate maoni yao, nao wapate hizi topic za Undani TV. Najua wale mnaotufuatilia ambayo si mara ya kwanza kwa kufuatilia vipindi vyetu. Mara ya kwanza kulikuwa episode ya introduction, tukaleta episode 2 ambayo tulizungumzia ndoa number 1 ambayo ni Mungu aliunganisha ya Adamu na Eva Hawa. Alafu part 3 tulizungumza ndoa ya watoto wa Adamu na Eva, kwa sababu wale watoto wa Adamu na Hawa wao walioana kaka na dada. Sasa leo hii ni episode 4, episode ya 4. Tutazungumza kuhusu ndoa ambayo ilifuatilia hapo baada ya hicho kipindi cha watu kuoana kaka na dada. Ndiyo, watu waliendelea kuoana wa ndugu, lakini watu wameanza kuwa wengi, lakini wana blood relation, wangaliki mfamilia moja, japokuwa watu wameanza kuwa wengi, lakini bado tu wanaoana. Lakini utofauti wa pale sasa, familia zimeanza kuwa kubwa, sio kabisa kaka na dada. Kumeanza kuingia relationship inaanza watu wanaanza kuwa wengi, familia zinaanza kuwa wengi. Hapo ndo tunaangalia wale watu nao kuoana, ndio hivyo. Cha kwanza cha kuzingatia tena na tusisahau ni kwamba wale watu kwanza hawana mavazi kulingana na historia. Unajua mavazi watu walikuwa hawawezi kuvaa. Watu hawajagundua jinsi ya kufunika mwili. Wale watu wanaenda uchi, wanaume uchi, wanawake wanaenda uchi. Alafu ujue kwamba wale watu walikuwa hawana manyumba, hawaishi kwenye nyumba, mtu akuwe na chumba chake. Inawezekana watu wanaweza wakatengeneza kitu kwa kujifunika na majane. Yani tukifikiria wewe kama unatumia mawazo yako au ukisoma historia, kama wale watu walikuwa wanaishi kwenye mapori, wanaishi nje, wanaume, wanawake. Wale watu hawana kazi. Wale watu shambani, kile kipindi kulikuwa kungaliki matunda kule nje. Wale watu jinsi walikuwa wanaishi, wanyama wako pale nje, watu wanakula nyama. Kuna jamaa mmoja akaniuliza, kwa sababu kipindi hicho watu walikuwa hawajagundua moto. Hapo mwana moto haujagundulika. Yaani ni zamani sana. Wale hata mifugo sijui walikuwa wanaikula bila kuichoma au vipi. Wewe uende ukafanye research, usome na utatuletea comment hapa tujue walikuwa wanaishi je. Sasa wale watu walikuwa wanauana. Na wakawa wanauana. Na ndoa zao sijui tuseme zilikuwa ndoa za kuishi kama bibi na bwana. Maana yake ni kama vile mtu unakutana na mwanamke, watu wako uchi, wako mpoli, hawana kazi. Mnaishi sehemu moja, hata story kupiga story zote ziko sawa. Yaani wale watu wanaishi hivyo, wanazaa, lakini hatuwezi kusema ilikuwa bibi na bwana, lakini hao tuseme basi okay, inakuwa bibi na bwana, watu wanazaa na watoto. Sababu ukisoma vitabu vya historia na vya Injili vya imani, unaona kwamba watu walikuwa kweli wanazaa, wanakuwa na baba na mama. Lakini ndio kipindi watu wengine walikuwa na wabibi wengi, wanamke wengi sana. Hii ndoa nayo kulingana na wewe, hii ndoa ilikuwa sawa? Watu waingie kwenye familia, waoe, kwa sababu hii inaweza kuletea watu kuoa watu kabisa wa ndoa moja. Amri haijatoka kwamba watu waache kuoa wa ndugu. Ndivyo watu walikuwa wanaishi, mnaenda huko, mnacheza, mko uchi, mpoli, watu wanaanza kuzaa. Ipi ndoa nzuri ambayo tunaweza tukasema hii ndoa ingerudia?
wakati huyu inaweza kuwa ni ndoa nzuri, inaweza kusaidia hizi divorce. Tunasikia watu wanatoa taraka huku na huku, nchi mbalimbali kuna taraka, kuna kesi za taraka zipo. Ndoa gani watu wakisema ilikuwa mzuri, ilikuwa bien, inaweza kusaidia watu wakaishi vizuri. Tunawapenda sana, karibu tena. Usisahau kusubscribe kama haujaifanya, na kucomment na kulike na kushare. Asante sana. Tunawapenda daima. Mubarikiwe.